Cái step kan kan phiในกับ gospel จง Matthews ก็ละน้องกับบักขัดหลายก็ได้ขัดกับบักซอพนิโอหาดูก็ได้ขัดกับบักซันโพก็ได้ขัดกับบักซอพนิโอหาดูก็ได้ขัดกับบักซันโพแต่ก็ได้กับบักนี้เพชรให้กันนี้กับ step งั้นปุริก็องค์กรนี้ก็ทิ้งกับจงเลยปัดกับฮีบากิบเน่งกับลองกุมกับจายากับบลาเบรดให้กับดูริเอาบัดยากับบยาลุ่มนักกิจบารองยากับบอันดากระดับยาริงชริงเกาเทียบกิลายช่องกิลายลุ่มยบาให้กับจิงเดียงยากิบสนิวตีกิลายเบรดนอกุมตากันลองให้กับวายนอกับประเทศki angel ki nya mino bat ki nya penya khlak no ki bamman nap deng ki bahok bat kin bread ki ha ka lawar ka ding ang taken kan long ka balanyar bat kom dai nya tungan duai ko pa ga step ga one shakma akmat jame da Jesus Christ te rap yang ado men semba ko jome ye ka ai ka bangan sekren ha ga benta na ga tin ka jome ai ka lang ka jingul ku yang ngan kong ba kren ka jimaham yang ngan kong badi kini barok ke bayi snap ai kan ke step ko try kan long ka jingul ku ye ki ba kin mi na ka jaka ke ki bala pen kre la ni ba pen bet ma do le ka jong ki shua ba kum ke ni ka pokan poi na ka benda ka jing em ka jonga ba jong ilang barok shibi ni ka po ba ni ka jome ra ko na men siwa jome nam ta ka bura mo Chris ma kini barok aduai hai ka kerteng ka jong Jesus Christ mo try ba unong parim jong i amen Kukuha ay ka step ng trend kada ka jing panya khla separation ka jing panya khla kita kada ka bangalay puli na dekat ka ba saw panyo hadu ka dekat ka ba san pau nilai puli ka benta na ka tinga jong uglay para bangay bi jong a snap bahay nga kada ka step kandan ka jing panya khla ya ka bha na ka basniw ka sing ka ba khaddo Kandon ke cipane klat hapreng jong ubanget bat ubanget. Kandon ke cipane klat la kata kasingi ya ulang brot. Nagiblang. Ane ublang nagilang brot. Kandon ke cipane klat hapreng utengah bat ka tengah. Kandon kata ke cipane klat hapreng ki kmegi kpa bat na ki khon ki jongki na ki khon ki jongki na ki kmegi kpa ki jongki kandon kata ka final separation ka jing penya khlat ka ba khadu ba ka ni gre ka sngi jong ka jing babi the day of regret ka sngi jong ka jing babi ka sngi jong kata ka jing pai do anut ka bang nginom la ban perkhat habakan poi ka bakum ka ni ka po ka sngi Baka jing ong goodbye kani ka kentin ka ba khadu iki babon kasngi hai ka ba ke jaka ka bang kendu lang kom ni ngin myo shu ya ka kasngi hai ka ba ka dining table ka tu ka table ka ba ge bam jamin kanam dei shu ka ju kani kasngi jong ka jing punya khla bam ju ka kani ka farsi ka bang police fi Kani ka farsi jong ka jing bisar ka jong oblay. Kani ka farsi haga ba baro ki ministry haga perthai on sapen pau pen rang kau khmat jong oblay. Kani ka farsi haga baro ka jing arsap on sapen pau pait ba khmat jong oblay. Kasngi haga bun ba on sapen itu haga tagasngi iki pastor ki badai baki pastor ki bamdai haga ba on say ipat ba haga ba kum kata o susir khay do kata kasngi haga ba ya unyut mau kau on sapen itu pat ba but on sapen ye phe haga ba ki khmat ba bun ki nyo i kada kasngi jongka jinglingo the day of surprise long tik Haba umama ujongi ubang juan jingo ki persa hadin san fausnem uwan ke san utit ying iya kendit
ba umama ubam juan ying menu hadin safau san bau likas na mentau wan jengo ye lagi jong ki parsa ki jong uhi kadai ka day of surprise habang i ba ko kumuta wan jengo hadin safau likis nam but hang teiro ka sngi ka jing bicara no blai kadai ka sngi jong ka jing lingo ye ki ministry sa lingo Yela dirong in sa lingo, iki pastor of vera sa lingo, haba an pen I, ya ka bashisha, haka sngi, jeng jing bishar ka jong oblay. Kani ka parsi sa pangga dujo. Kejaka, haka ba ki ba isi oblay, nga bayang nga, ki ba isi oblay. Hangta on sa pinkordet iki bam jukot. Kani kejaka, jong ki pray ki ba klemu Chris. Ketika jaka, jong kita ki bong ba ki Kristan reklam ka gospel. On sa penkendit yeki, haba on clear ki kamat ki jong ki, hai ka jaka jong ka jing penkordit. Ka jaka jong ka jing punya khalat, kamat jong oblay. Ketika jaka hakaba kata ka jing bitar ka jong oblay. On sa pen I Paupen ringkau, ba mat ye ka, ketika jing babi, ba ka jing snow shirkai. Ngayon snow ke khana, hai ka ba ki para bangai ke lom lang kum ni. Udah lewe, nagi kena samla, ubarang sudai ubangai ni ba thamai. Kila kiliu tau kena, to ba tailam se para, kedujok kalong kumno, bat kajaka kadai ka ba kumno. Bau tau kena samla, u kena bersimpore. Kumasipaw, bakasan minit ukam simpore. Tanah kisakan ujuba wong. Wong ketika jaka, kabakut, na kabenta, kajingim kabaklem ukres. Kata gede, kadujok ding. Haba kikaliu, uklem simpor, tanah minit, tanah kisakan wong. It is a place for a Christless life. Ketika jaka, jong kajingim, kamensim, kabaklem ukres. Kikinut ke bangin pej akan ke step haga ke bentar haga ke khot ke basan pau yengin pej haga ke khot ke basan pau ka ketiga jemlai ke angkum no san pau piniar li ki ke khot ke basan pau bakin bread no iki ya kalar kading that's number 1 hai parang gong the fiery furnace hani gong kum no parang and they will throw them into the furnace of fire. Kim bread iki haka pung kading. Nang ta ka ongru. Hang taken kalong ka linyar ba ka komdat nya arli ki. On bread iki kalawar ding ba kan don ka jing linyar bat ka jing unique ong ka jing dat baniat. Kamu ketika cakap ka kordit hadu kata-kata. Teng ki pastor ki sutna ban ka Jepang ka jing di ka jong oblai dia. Oh, kitchen kerku ke jauh lay. Hai kitchen aseng. Kikan sepang kitchen kemen, sepang kitchen kermen. Hendra hai kali ke step and crunch of ye ke jaka ke ba upam ngek ba upa isi ya oblay bat ki ba klemu Chris ke jaka ke ba kadu ke ba shirkai na ke bentazam. Kata ini ke jaka ke ba kren ha ke ni ka po. Ki Kristan hendrai ki bakam padi oji panem. Kebalang ke baklem ke gospel. Kebalang ke bakamuan sega jisha. Kejaka haga baro ki baperkhat baka jingit Kristan ka di jing mento shimet. Kejaka akan keren ka di step. Baro kito ki bapenkala kompong ke gospel ke basisha. Kejaka akan keren ka step. Kejaka na ka benta baro kito ki bahile persai ka di now Chris. Kejaka kabakadu yaki bakin mat ya kata jingbitar ka jang oblay ka ding ka bambamdo yaki ka bangi kren ka jingbitar oblay ka oblay unte pura shaki kata ka jaka ka bangi kren kani ka step la fi puli gospel pimdai ban snow pulai gani bo jisu ukam kren kambo ni ka dujok ban ba kren ne ka beneng. Boleh gospel bro, gospel Matius, Lukas, Yohanes, Kambun, bokam keren, ya ke dujok, bani ya ke beneng. Kejaka, keba kibabaman kin syong. Kejaka, keba kentat yu Chris kin let.
Kejaka jeng gitu kibru kiba isi ka ktien ka jawab lay. Kejaka jeng gitu kiba ini ka berdai. Kejaka ya gitu kiba isi ka mon ka jawab lay. Kejaka jeng gitu kiba kongo yu blay. Kejaka jeng kiblang, kejaka jeng nyut, kejaka jeng kibru kiba klem mu Chris. Katang ni kejaka ka mu Chris ukren kambun ha ka gospel. Kala bandero na ka bentajongi. Matius Arpusan lai pulai. Ini pulai ni ko. Ngap ba kali ka khubor ka dujok ka bangam ju kham da kren than ne kali ka Stephen kren chofi ban pen kendit kai ka banja ya ka ba kom ki ki breu ha ka sngi jo ki bishan ka jong oblai arbusan ka da khat ka ba lai pulai tiun bu ya ki langrot sakamon jongu ndai ki blang jai sagadiang ka jing penyaklat ya ki langrot sakamon ya ki blang Syagadiang. Kadang gawe ke cintu kana. Ha ka gawe ke rockers, rockstar, kiba tem pong rock Norway band. Kebrang stamlabha. La interview ye ka. Da kini ki reporters. Bagla kali ni ke jingkeli. Ke ka lawe jang kani ka jing Norway tem pong rock. Kani ka te kong ka jing yap. Kong ka jing yap. Bagong ru ngak kemilin tie ya kecing yap bakan wan no ka jing im ka jonga uktau nong keli ya ka report nong boleh bakwa ban yap no kong maka yu nama kong ngakwa ban le chadujok kong namar baka dujok kadi ka jaka ka bas no bang ban le kamen kong ngada kermen bang le dujok no ngaku aban yap no kenang ba ngala aban lay dujok ba bangan yo gade ke jingkemen baro kabakum kani ke jing syukur ka dujok kamde ke jaka jaga jingkemen ka dujok kani ke jaka jang ke jing kriat beniat ba ke jing kordet ka basyukai odam don ke jing itrium ka bangi iya kani ke portei kapala pon nujor ba ke jing itrium juga dujok kitu kidur ki ba hidro ki kalendar ane haki tu ki jingwa lagi jing drodur siapa kedujok kita ki basu thau dah ke jingmut ke jing priu bangin batai ke dujok minum la lagi sentur ke jungi dah ke dur ke bagi sudro ke dujok kali ke jaka jong ke jing kolet baga uji suang kali ke jaka jong ke jing kriat beniat baga jing kolet hang hanu kan no ngam bantep tamang minum la ban nujor ondangi dadang ubadan hang tau susu lagi singi How Lukas nam khan reu Jisu itu ke farsi khana sibang terus pa ondau kliet ike khmat ha du jok ding ba ka ula kordet hangta ka jaka jong kecing babi ka jaka jong kecing kordet ka bang nginum la bansha siki pam siko ka jaka jong ki pa isi yo try isi ke nisha ki boy sika bagom kata ka jaka dong kecing ong joi bri jong bleu ong ladang ngadon ye ka bor hanga tentang kau ke doktrin ke pengalaman wen nak Bible. Jadi ke doktrin jaka tujuh. Ada ngalaman wen, ya ke wen ke doktrin nak Bible ke langadon nak bor ke jonga. Ke doktrin jaka tujuh, ke doktrin ke bangakoban wen no. Dan bakaban lek ke bakum kini ke jaka. Bamentah ni ke Bible, boblei udang sya ya beroar ki grup berkendan ki nyut berkendan lang ki keu berkendan lang karena ni kapor jo ke jinye sha ka jong oblay ni ke tapoi ka wi kapor ya ka bawang labiang tika labiang ka ni kapor ha ka un song kumunong bisar un penyaklat yo blang nano nau lang brot yo lang brot nano nau blang kan poi kapor ka bakum kata nak kadang kamban don haka sound church kenang bagi long aware yika sngi kaban sawan bagi ki doctrine ki bedai kenang bangi laban pin krela ka jong ka jingim namo andang ilet na ka berdai haka sngi jo ka cipan klat kan ka surprise pilau no anja sang posisi CRC dangmut baka beneng gare na ka banta jong fi na boyang tai sa penyaklat ka jing kendit kumno try kalaban jakom ni ka jingim ka jonga
Pikan mau ne Matius lamban nhiều. Sibun cái đó người ta xin atrai hatong ma backsuit, hatong ngam semelap, hatong kom ni hatong kom tayo. Unong kisah ni jangan ngam ju itu ya fi. Ya kaba kum kita Gibril, kadang surprise lagi ya kadang sungi. Tang man sudah nak balang kampat bayang. Ada kajing padiam kampat deh ya basisha. Nama kadang sungi jong kajing kedet. Apa on penyaklan. So kadang kisah kajing penyaklan bapak dono. Buat tang bayap kibahayeng kampat dono ni. Oh yap kibahayeng ni yang mi isu yang mana. Ngiyam ya bime yam ki parang ngiyam ngi pajanut kano tamleh kata kasiban penyaklan bam jukut dujok pat bening kadika painful separations kadika cing penyaklan kabawan rai kacing pajanut ka basir kai nakata daung ya banyalap di ke gospel ning kong nila dia beri kiwe ban pen kren maka dan ka singi jo kacing penyaklan. Hell is real, my brother. Kedujok kalong gabashisha. And no man can make it go away by believing it doesn't exist. Kedujok kalong gabashisha. Nginam la abasuwag na waya ka tanam arbang ngimngay maka don hakay haka Bible. Baka pertay kababuon kaya chani. Kapertay kababuon kaya siya kabakong gani kabakut. Baro kajingim kabam ngek kabam kalabamut. Kajingim kalenti jongki ka head towards siya kabakum kani kapor bat kabakum kani kasingi kabang nginom la bankiar. Komang ijong barbor masang kayu brio nagakapo juga kami kalam show lonjentep. Ngalapan ang ro masang kayu ngini nagakapo juga kami kikijat jongki de syadu jok ding dara claim gospel. Kabang ngimla bankiar inevitably nyong kapran ngimla bankiar every unbelieving soul will go to hell. Kawai pagkau kabin staying kabang ngay baro kan leje syadu jok ngilay biang lo makalay menta lo makalay dikot kabang ngilay puli men kendo ka dikot kabang sao po nyo ter halo ka dikot kabang sang po. So bangin pois lagi bentahan ke por. Wei ni dulu jumpa kita danti wong kumai kenti. Ha kata kajing thok poitri ke jung spang ke dujok. Uthok ika poitri spang ke dujok wong kumai. Ke dujok ke de jaga ha ka bayi ke jingkerman ngina bi isu lano. Bago ka jaka bedum lene. Ka ngina isu ke jingkerman. Batkat ubarung hang ni wong ke poitri. Kita gibril gibarung. Kiba ong ba kajing im jonga hakikti ke jonga ngaliat ka pangawan taga poti pakai dojok bagi badan na dojok kibong my way kalenti ke jonga my will kamon ke jonga kita gidi gibril ke bagai dojok kade ke jaka ya kiba dei banle kibong gumni you will get it. Hell is the enjoyment of your own way forever. Kedujok kadi ke jaka jong ke jilik man jong ka lenti ke jong fi jong ka jingem ke jong fi jong ka mon jong fi syaki bam jukot. Hanta odam don ke jingkerman lano. Hado ka jingem ke jong fi ke de ka mon jong oblay ne ka mon ke jong fi. Ha ka lenti ke jong oblay ne ha ka lenti ke jong fi. Ha ka jingkwa ka jong oblay ne ha ka jingkwa ka jong fi. Pe ko para bangai yelai ka jong jingem kana we susu video lang brot ne video ublang. Dien ka to ka benta jangan lagi ka khot ka basau punyo. Hadi makran shibun ki ka brief introduction ngini pe ka khot ka basau punyo. Ngin pe je ke bu Chris Ukraine ka Farsi wong kumne. Pat ka hima ki beneng ka longkum ka jar ka bala bread ha ka duriau bat ka bayalum na ki jaj bara. Balai Matius u ong ka hima ki beneng. Wali benong ka hima u blai ka ju. Ka custom ki ju. Ka de gani bakim ju khot dal thala ki ka teng ka jong u blai. Mangi de tang shi baklate OM G ki ong. Kasih jangan woko,
boleh, dan ini kelai berkan thala, ini kertas yang jauh boleh, ini bapa kau ngim deh berkan thala, ini kertas yang jauh boleh. But Matius pada ujiu, habu toy kan ini gospel mong, ke kingdom of God, ke hima ke jauh boleh mong, ke hima jauh kibnen, boleh unyo burom kentang, ini kertas yang jauh boleh, nak kata wong ke hima ke jauh kibnen. Kalau kum ke hang ingin pulih, ke hima kibnen kalau kum ke jar, ike bela bread ak duriau, bat ke belum. Na kijat baru. Sunan bau Yesus habau penengkam di parables, farsi, upenengkam dak kam ke pakai jutrai bahaga tu kerja. Baik kajing kwai dok ha, kadang ka we ka kam, ki baki brio ka por Yesus baka tu katai, kadang kam ke baki jutrai bah. Diong ke common enterprise, kom sejantia, tidu yong. Kadang ke common enterprise, benar. Lalu kau menai kesambul jabang komno kajing kim brio. Haba hakajaga batay duyong ka Dende Hills kadika chaka objekta namalay kadika common enterprise kam juki kadika chaka bau Jesu ban peso tu iki sanra jaba ka singa bakado upan kam dagai daga jing khwai do kha nama kadika chaka kadika kam ka bagi jitrai ba bat baro kitip ba sabang kadika kam dai tamo kitong do kha ban bam bat bandero kadika occupation yong sangi tingim ong karep kadika kam dan leh juga katu kasurap hi kamay deki fofolak surap na katu kam hang tay lu kadaw ham ni tamakibam kadika kam kabakitray kadik sibenta jang kajing kamay spa bat bakum naman im bangi kum ta pun ba deki sanan jang Jesus kadike kidike nong tong yu kitanan jang Jesus nong tong dok ha upetras udai buriu boros pa bandon la kajong kaling ha kapor Petros udai berdok kita baru sepama ke kam ki besai ke yin ki kamai bat babon na ki gide ki nong tong dok ha bau Jesu penang kam ni ka farsi na ka bakom ka ni ka kam ka bakite ba kna ba ke song tho ke jingmot jang ka farsi dan lai tli ki ke kong khai dok ha ka tli lai tli ka beneng kong ka de ka banga penang kam banga ka basi penang kam manga Weh, urung yang usayom bat weh, ubeno. Tadi kapan engkau? Kabar. Kadang ka one man net. Kamu tang weh brio bakawi gaja. Hendrai ha kani ka benta, kani ka balai ka drag net di suang ka pareng ka drag net. Kai kani ka drag net kamu kani ka kenjaja ka ba heba. Barobor la jute ya ka ha artli kilin. Ndek tang weh brio kaman artli kilin. Kita ikan ikan drag nak kata jar kabahe bahado kata-kata. Bahkan ni kan ikan jar kabalai kabau Jesu penengkam hakan ikan farsi hakan long kabakalai. Kani kata jar kabalong kerpang bah kalong kabahe bah kasarkil ka jongka. Nangta don telai bujrong bah bat yu telai late ikan ikan jar haki nong tong doha. Bala pedai ikan ikan jar kasim sibun bah ikan jaka. Bala bakangam, hindi bakangam tanas la. Kadangam sadu tenrai. Babakangam, habatanya ka, karinglot yike jadok haba pepe. Bat nyut badok habat mau paro sadok. Pwede naman ba, kangam serjay. Sa tenrai, jong kawa, ang na agad ay kalukam. Kataga di kajar, kabujusu pedagam ni kamday urong yang sayom badu buno. Kamday kamday to kajar kabatang ubri marway kadika drag na kawat kabahe ba kaba punang ka daar likili hamante ka kadika jar kabahe ba halu kata-kata bagani di kajar kabau Jesu Ukraine hai gani ka benta to ya tips panggaja mentar pangen pet ke ai baginong khwai do ka gi lepat kabening kong kinong khwai do ka Kiap tanda kata kaja ladap da sibun baki doka. Onda ladap sibun doka kita ni itu kaja se. Sharingkeu. Nangta onda kelatan sharingkeu. Kistang sakajing penyaklat. Kistang sakai sakajing pen yaklat. Bagani dia kejat net wo Jesu Kren. Kabu kamno ka kem sibun baki brio show Chris. Karing yeki teng karing haka juga por ya true convert but you false convert kemudian you bangek bersisa but you bam sisa
Kali ka bakraba. Nang takakem sibun ba kijing tao, nakaum, ka ring kat leng bad ka. But hadin baglada ban ring ye ka, kasdang sa kata ka proses jong ka jing penyakla. Kata ka kam jong ka jing penyakla. Bagani kam jong ka jing penyakla, ka kam ka ba ba. Kada kam ka ba haban tray suki. Kada ka kam ka ba haban yaisa, haban tip, haban nang. Banjit ye ka dok ha ba ba degay. Ye ka basni yu nyut. Lani bay ka dok ha penyakla, kam de ba syu Roma rutit. Ngami ngani kwai tan bangla jadi. Na ibe kinong juri. Ki basa satu-satuan, ki nang baban kwai ka dokam, de ko kwai mangi. Ki kam da ni ka skill kendiat. Ki tiba, na ki sa sajan juga wa. Bagi niro gini kinong tong doka, ki tiba ka skill. Dei ba boro-boro ngilong tong doka, kadi ka occupation. Ki da nang baban da jir o kani ka badai, kini ka balai. Bagum da ki simpor ba ban penyakhla. Onda ki lalum ki syong baro krui harut ringkeu ban sim ka doka, tep aporu, rasa yau. Ya unyut, unya, lek no. Kili dia ni kibrat na. Kibrat iya ka. Bau jisu uang ni. Uang ba kumba kinong tong doka. Ki penyaklat dia ka doka na unyut. Hakasi ka bakat dulu. Ki angel jong utrai kenuan. Ki penyaklat yu lang brot. Nai. Na ki pelang. Hei yu pelang. Na ki lang brot. Yang ngilik paju syu mentah. Lebih ngaga nong bakat lai biang ini pet. Sisa kan dikadur kelas saya kedar. Bu Yesu ya compare. Ya kajing penyaklat di kidoka. Habalangan haga jar. Baga jing penyaklat jeng ki angel. Haga singi jong ke. Jong kajing pisah. Mentah. Right now at present. Kababaha bat kabasniyo. Teng ki iem lang. Mungkin ki iem lang. Wala kata ublay udah nyasa. Bat kajing sniyo. Nih kasapoy kapor. Kamansawan, hagabaw blay un sawan raay kadi kajing penyaklat. Hapdeng jeng itu kiba itu usim. Bagi pendam ha usim. Bagi tip yu try. Bak itu kiba itu you know. Iya try. Para panini kajing syakti ni kadi kani. Pidon naga balang ni film tip yu try. Kita kadi kajing syakti yang a. Pidon naga balang film pat day itu bangai juba sisa. Kajing kajong pika batay ti kumta. Wanam shifting naman kan sa poy kasngi. Butrayon sa penyaklat. Hapdeng tu kita kiba itu yusin. Kiba pendam hausin. Kiba tip yutray. Bana kita kiba itu yutray. Kan day kajing penyaklat. Kabakra. Ada ngabuan ringin yang ngada kasngi. Nga nabot pangadayu pastor nga palang. Kapdeng kaday kay. Kajong ha. O nangayeng. Yang ha. Saka jaga kapadung, kapay ini mo titang kibangay sagay. Saka jaga jang himanga jang ublay. Kadi kacing babi nga ko pastor ba ngahikayak tinga jang ublay. Ngayes logepi kapag jang kadi jaga jang kacing dum. Hesi mangi kong kapalang si CRC. Ngiyang lang hante po peneng. Bar kita kibam lesay piong kita tiki pampat ngay dyan. Yang nga peneng pila mo doga try nga tika fasti ka peneng dyan. Haka jaga kabakamat. Ujinong pibarong asadin, one piece sakamat. Kada kajing babi habang intip ka bagong kadagapor. Habang penyaklat ini. Nalor kajing yap haka pertay dan syupat ako ikisong si habang yaklat. Orang dan syupat ako ikisong subsi ro haga baya ki langprat sakaman yaki blang sekay sikadiang on penyaklat. Nakadaw. Ni persuban be syakal tiga day pada gospel ka basisya. Tagi beli yang balay bakum tu mensyua. Balay bagatai ngok yang ka gospel kam kono dengan apa balay. Ha pertai tang sipo kanem. Tang sipo kanem. Ladang ayam Islam ro san pose nem ladang balay wesa ladang bentuk masalah no na. Katai tiga bam jukut ka jonga. Ngam king ko ka bam jukut bani ka comfort jika pertai balay. Namo anai ka poi setai ketika jaga ka bakado yang ngamla suban babi ondang lapoy ka jaga ka ngamlong suban paidin. Ladang along kaman penbet no menta ka utray yung paduan ka bang ngimpat klat ka bang ngimpat yang haga jing bisa ka jong balay. Lalu pen kendet pen rio no ayala di. Up si up. So ngilong tik kong bangi ong bangin Islam bagi dem yak syo. Tang tumul o si sang ilong ni si tuwa. Ken mau ba. Ba utray umpat syem ni ka jing itu pen kre ya la ka jong ka
kajing ya. Kadurang ni kadokha bapa kadau ya ubangai ke basisha. Ba kadokha ka basnil ka kren ya ki bang pat ngai. Ka pangpreng jong ka ni ka Parsi ka ni ka pangpreng jong ka jing bisa. Hebrew kendar nyaw tagin pule. Kan sahap ka ni ka net kalahap lupa. Kan hap sa kita ki bang pat kay lu. Kan hap sa kita ki bang ngai tama ki bang dai ke basisha ro. Ka gani ka jing sa ka bakrao. Kali kajing maga bakrao, kali kajing kode ka bakrao. Bagaimana kali ilaga jong kajing im? Kali kapang pereng jong kali ka Farsi, kali kapang pereng jong kajing besar. Kendar panyo ka babel kong kumni. Tu kembala bu haki beriu ban yap tang sisin. Haba hari kata kawan gay, kajing besar. Nyemla ban ia marsin. Nyemla ro ban yap marsin. Tang sisin yap ban kata kawan gay. Kajing besar ka jong ublay. Para bangai bi jong ngam ong ba pipi pendek ke bangai. Tabang ong ro pet ba yo pi ong ba pi dai ke bangai pim dai par ke bangai. Tinjo ye dalaga jong ka jingim. Hai ke ni ka po. Ka ba kum no ka jingim ka jong pi. Hatu ka janem so Chris. Pi inem ki so jong ka jing ka alamut. Pi inem ka mon ka jong blai be ke ba dai jong utrai. La pi im bai ha ka par dai. Pi so tan na di ke ka jong par dai. Pim so bang ke jong blai. Tu tik nai ka wei pim pat tip te yo Chris. Onda kawan ka jing besar. Kendon ka jing pen iya klar. Matius kat lai san po ga kot ni pe. Matius kat lai sa funyong lai pule. Pasal perang itu. Ya ka anda la da. Kia ring charing kyo, den ya. Kia ring charing kyo. Le no la paring kyo. Tia ba kile shom, dai ba shu ye le kar ki. Ok de shom ba. Sani jai. Kile lum i ba bha gai. Kaya dia, ya kibas niu te kilebrat no, ong timpe. Kom taru kalong ong Jisu, ako wai no kapersay, angel kaya mino ban kin penyaklat no, ya kibaman na pedang kiai, kibok. So kadang kecik penyaklat ni, kita ada subjek jangan kiai, kecik penyaklat. Kapag kadang kecik penyaklat. Na pastor, lagi banget, na ukpa, kon, kakuan lagi pa. Nagibahay basam kada kajing pa ka bakat bakar khot basan phole ka basno cher khay do kata kata singap hani kong kom san phau bat kin bread yaki hakalawar kadek wadau Jisu di bakran ni bentin ka babel ong among ka babel kadek ka tinggi jang mulai kamu kan jagan ni dan bon bread no yaki gay hakalawar ding bakani kalawar ding kadek ka ka khot kadek dujok Matius tanah puar, Matius prakat ar, Matius kat alanong, Matius kat pralanong, Matius afu alanong, baro kini kan sepangai, kedujok, jan baro kau ke gospel kan sepang kedujok, atau ngimpat yo mo, ngimpat yo snow mo ke baji, ke batin, sepang ke bakom tadi ke kubur, ke bas ngilangi perkat sosial kaya kata-kata, tambah kadai ke jing sisa. Nganueng tinggal melak ke mana mengaku apa nueng ke mana bahan bread no yengi hakadas. Ano do way wajing ngamla tuan pendam ke babel kelas kedar bakin bread no yaki hakalawarding kadika terrible truth orang yang kadika cingi sya tama ke basmo serkai halo kata-kata hati kemat jong pi gedang kabar besar ado mentah ya gaji sisa je kedujok hati pi yotia kendel bendriu pelit digi kemat ke jong pi khot naga bentang ke cingi rap Khot yo Chris, lech ka ktino Chris, bat pendem lot syau bat perkat ro ikini kijing maham, kibaula kran lupa kenang bangila bat penkre memperkat lupa ya laga jong kajing ya. Watang bacus ngap ro 4 poin jok sosial kay, antala poi le. Ngaong ik student na kato singi. Wanra ang ni kato kalaitar. Ngasu ay tang tiak na ketiyo ada katar kapang modole nang ipoy ka jaka kapang nimla ban lachu but step but miet sakipam jukot manu kay ban pelay yani tatang isim sting bhai ka jing kusang ka isim sting adu kata-kata kedujok kadai ka jaka jong ka jing pungkoret ba onom lachu kadai ka jaka jong kajing dom ka basir kai kadai ka jaka ka ba kajing dom kadan
Klem kajing kermen jong kajing syai. Ngam te udah kan dong ni syu dom itu syu tare para ber terai rengkat kajing konten. Asal serkai. Kajing dom tom dan su kajing kermen jong kajing syai. Bang tahu belum te pura. Ya kajing betar kajing obat kalau kajing serkai. Hado kata-kata. Ala kedujok kampung kinyu yang ni. Itu lupa baik kajing tip lem jong ni kelayap lupa. Menang ben fi. Ala kedujok kampung kendet yang ni. Kampung serkai yang ni. Kajing tip lem jong kelayap lupa. Kamu minum shifting blayu lano. Karung kelang berkongkong kamu. Haba kelah tip ikan Indonesia. Jika dam ikan Indonesia. Ubleong man ikan yang kia kajing baman. Haba ubleong ikan yang kajing baman. Minum ken mau blayu. Pan minum shifting blayu. Kaba am dari bestang kajing besar kajong blay. Kamu kajing ini kajong pi. Atau kita ni em saya kres. Pelajarian em akan gospel kres. Ni kita nak balang kelemu kres. Kamu nak kajing ni bapak kasih ni sana mau try, terang ni yang kajing Indonesia, sana yang kajing orang Chris, ini yang kaman, ini yang kalenti kajong fi ni biar beros kata, kapertai ni, kajing kajong fi, perkadi ni, suap kapol kan dia. Parsi, bukan saya kedar ini. Yang bakod kapor. Jumpa jumpa besar macam. Ang puli biang yang dikebentah sama dia pada berkat satu hari kata agak asli kisah. Pat kahima gibenen kalong kom kajah. Jika lebret nak keduriau. Bat kabayalum nak kijai benriu jait baro. Lum lang pat kau benyut. Jika ba andala dap ki ring sharing kau. Jika ba kle shong kle lum. Kiba bahas kajing diang pada kiba new ti kelebet no. Kumta kan long balwai no kapatai angel kinyami no bakin penyaklat no iki baman na preng kiba hok. Bakin bread iki kabaya iki kamad iki baman, okay? Haga lawar ding. Hang taken kan long kabalan nyar bat kum tet. Kababa kamong bread iki. Silang berat cai. Maka dapat kadang lupa jaga jangan boleh. Kasailan ke Bible kong bay tangnya ki baman an balagay hakalawar ding naman already ki sheep ki jong oblay kila don lupa kay hakaliang ka jong oblay hene ki belang ki bam shifting blay ki bay isi yu Chris ki bay isi ka king ka jong oblay kalenti ka jong oblay ka mon ka jong oblay ki bay isi yu try ki bay shun yu oblay ki jisa ki bam kabo ki pop ka jong ki bam wan ka gospel ka jaka ka jong ki ka jaka ka dum orang dan show no mana bala penyeram dah bentar ka joi lana ngimwan no bentar wan sa kading tau kres ban hot kerpa di ka jaram ka jong orang dan jengkermen dah kau mai pintik nak dan kalian ka jong play siapa ka siap kan lap siapa ka sing besar kan wan pintik na ong tra ya rap ya ngang wan sa me ka di ka step penem yang yo bangam pat ngotik na kani kajing im ka jong kapenta ka batay yang bangam don kan dia ro kajing e ya me yo bangam pat tip ya me ban pat penem yang ngatlot tang bangam ye ja me ta roi la nga yi tang ya me kan mau me ka ban sal me ka ta ka batay ke yang ngatroi ba e ja me ring gam don kan dia ro ya hala kajing im ka jong ro ka em ka pop langi hon naga pop ngi kemana naga pop ngim kala mon katar ka batai kadang ha kalenti ke basir kai ha ka jeng ka jong wat yai bo pat ba poi kalenti ke bajat Matias kanong ka banyo kambon ni kin poi ka jaka ka bajat kindat e ke basyam ya ka nan puli kitab cipen pau ka mang ka arpo ni ka tanya ai kisah kau kerpa itu terang rap yang terang ada ke bangit pentemai boring terang apa ada ke bangit peneming ngait no ke gospel ngait no ke meme long ke meme le ke bentar junga ngan kalamo ni pop junga ai boring ceiling ada men sim jome ya rap yang ban em ke jingeng ke pan sobai me wada preng ke jingele ke boring ke jingeng junga ko ban em try na ke bentar junga ko ban nyai ni try ke jingeng ko ban shagri ye me ke don baro ko try ya rap yang ko try hai ke ni ka Kita ni mau Chris. Ika blessedness kejaga jang kejing kekun jang fi. Sabar no Chris. Tapi kenapa bagading ketika jaga ke bang di balet.
Kadang kalong ke basisya, kadang jok kalong ke basisya. Application dan kembang lightly. Kibaman, kin sama ikacing kodet ke basisya ke. Balgong, babret iki kapung kadi. Martin Luther wong ikin ti. Kajing kriat beniat. Kajing kriat jong kita ki beniat. Ha kajing pam dan ju kermen. Ha bau breu uni i la de bala e no e ulo play. Ba kajing susi kanwan. Na kajing tip. Jong kajing kentat da kajing tip yo Chris komunong penem. Baru try. Anong biang. Kajing kriat jong ki beniat di jauh deng kadai. Kadai kajing babi, jong kajing i no kajing play. Ba kajing songsi kanwan. Ha kajing tip biang biang nila kentai. Yo Jesus Christ komu try we. Unang punya. Ki paman ken suffer ya kadai. Ba kajing pengkortet. Ba. Hindi tang maki suffer ya kajing pengkortet. Hindi kan suffer ya karo siya ki pam jokot. Ta ka ba kham suffer ko. The wicked will suffer throughout eternity. Kabut orang danshu kabakot yeki. Ni pangha partai. Si folks nem, kasans nem, ar folks nem, yap not nem. Kab dujok ding kam dan limit. Si jing im klemu blay. Si jing im haka ding. Si jing im haka jing kriat niat haka jaga badung. Bagata kalau gumno bam jukut. Siwa bagataga po kan poi kalaga mot shaniana ho Chris batang mau hi boleh nong padem naga bentajong fi ka gospel gani bo Chris uyap naga bentajong ah wala piang om dei shu di kiwai pat kiniam giru kami ngabangan ngai ulang mau utak siang mau leng do ojong ah unang padem ba ie jong ah al bidon naga church ka gospel kam don pediap ngong ye fi nama kan naga por jo ka cipenya khalat al bidai ki bri bong long missionary benrai ka gospel leno nama kan sapai ka por jo gai jong ka cipenya khalat ada ka cingim jong fi kan ka cingim ka cing pam kong yo ble o tunai kan kong ka man ka sama nama kan pai ka por jo ka cipenya khalat. Kibam kamu yo Chris ang gospel yo sa balay. Kajing bitaru blay kalau ay. Haka charong kli jongki. Kau kibam nget yo Chris. Bala filan nget. Ngade pide ban i la de. Wada pade kajing plot juga ni endo lang sen kedona. Ni san hau trai. Ni iya kau trai. Ni pen baik ida de. Ni kalau apa buat lagi pop bezung. Ni wan biasa ke gospel nam. Ni sakri yo tak kata ka system, kata ka progressive ka bangiya lenti tandang Jesus wan tandang ilay dari ka birthday. Dei bang inong bang ilang Kristen na kasi Sunday ka bakot jong but hindi ka ba boros deo yim bat ka birthday. Wong po washer ka jinge Kristen kam dei ka to ka bang isiwan sang taksi Sunday ka ba sa jong tayo ka dei bak ka birthday. Kamu ka jinge jo people apa ka chua ba ka ja kan tan ye pi tu na. Charengko pom penyaklat ye pi sebab jukot kala ka Naga juga Paul Chris, habu keren di panggan ikan net, ni kejar, keren roh haga rokam bolong positif. Bamut, wong ikisan ran kilit kem, doka. Kamu kono, lihat lap lagi, ya ke gospel. Bagi nam lap banyak lap ke gospel, dam dang kita nak kejar ke berani kai, ya ke gospel. Mangi tiap bom dan jengking dah berpat bani lagi mana? Kejengking dia mana? Chris. Kum tahu try maham tu kum tahu nama bu try maham tu ngin pikir nama ngimtit jika seni dan jika ya lalu try man apalagi bangai kitip try man kilapan kaya lupa nama ngimtit bisa lalu man tu ngin dim kecing ke depan kum lupa cepang jong pi hari ke step kata ke conclusion ke jong kum lupa cepang Tungan puli biang itu kada kuat pakai doai. Lagi. Matias kena katlah. Kada kuat. Coba. Sau penyau kada kuat pasang kau.
Pat ke hima ki beneng kalong kum kajar kalau bread aga duriau pada ke belum lagi jadi baro dia ke anda keladap dia ring syarin kau dia bagi le shong le lum dia ba ga jing diam dia bas new te ke le bread no kum ta kan long aga wai no ka bertai angel ke dia mi no bagi dia pening klat no ye ki ba bamman na breng ki bahong bagi bread ye ki hakalawar dei hantakem kan long dunia bat kum tadian bangin lagi na kajing bitaro play benda dujok ding ada ke press bila ngeju press tu ya dalam tikin pun subhaya ada fi em kajing na pasusi you try pat nom em sa ki pop ke jong ki kajing em sa ki pop kajing man pas kajing lo maka batai sai kedar pai ka ta ono jong om pat sim lapen kelah kita gospel presendai ho ki bangai ki ju ha ki ju ur ne utrai u ju sneng sempat pai pada ki sigai sekejing kalah lagi diam nak ke bangta ke borong ke jang utrai tongin tulong ke jiduai hirwan chau tale ke jing kalang ngot pakai dojok kalong ke shisha utrai umaha yang ni umaha yang ni bangin penbaik mal dor la ke jang jing wadap ta anda nila dir kapor anda apa yang dojok ding omla syu banduai jiduai ro tari kam syu kijing yam kijing terkli kim tari kam syu kijing khot perta beriuro kim trai kam syu kijing ong wow rap ya rap trai kam syu lakut kat badang biang kapor benta ko ki para bangai to pen bai yala ka chong ka chengen kat ba ka jar rang ta pen bai hai de video go ni video nyot video kha ba bhan do kha ba sniu ha ka peter so ong to pen tikenai kijing je tu no ka jong blay ya pi tapi i bala de hal ka san how ta viti kena bo blay la em ya fi ba blay pen em fi orang kuslai kala sai ka sini try dia bila ka so tadi batik you try ya okay na ka bas neo ang kustiu po sha timothy tongin kelabangot tongin bet thmai la ka jong ka jingim tongin khot ka pat you try tongin lek biang ka gospel bo jisu la wan ka pertai lo em ka jingim ka bangim la banin lo ka ngo ka hukum ka bangim la ban ka ngo la kêu là ka dikstan ma ki pop ki jongi anta ula di purai ke jing betalo kupa nang tar la tep yu hai ka sing ke balai la mi pat ru ong bakat ki bangai yu an pen em ai ke jing bukat bat pin kesan ro yaki bagam tau la kiu shika ketika man ke jang balai kupa ko rang balen do nan tau swan phai pada ka burang naga benta man shau pada ka balang barok ki ba shkalamot ba shari au kristan krisi marwai nan ta ka jing penem ka peneng kalong na ka benta jang ki shabar nan ta kadai ka jing kodet bat ka jing babe seki bab juga. Do ngilet show try dan penbaik ila ka jong ka jong. Lada fini ke bangai do. Antrai pet mai pat ka jing ka jong. Ande ka bangai ngana mar tati ni ka jing penem. Tang ba yo don kata ka jing ka jing ka ba sosi yo try pelak yo jangan ni ka kelabot sisa ni ki pop ka jong. Ma de nga ai bo nga mga laban nya pa syakri na ka ta ka teng ka jong. Lada fide ke bangai ha ka jaka ka uta kre. Ai film dei ka ding ka out na ka ta jong. Tongin pulo ya ka jing Bye, can just step. Nang kong ila di. Penbet yang kata. Penting jom me. Pangan i je me plan ki jitot jangan bawa pangan be syame tu. Hadon na plan ki bawan jerseng ki jakaro tu. Wah. Kajigem jo ki kan hi jing pamman. Kim iye je me kim septi ge me kim kuslai sa phang jong me kim sulai sa pagkam jo me kim kuslai sa pangka ek badai ge sana tra hala ka mon jong ki ya ha ka mon snu bha ki ya ha ka lenti jong ki ya ka tar ka bakut ka dulo dong ki jaga jong ki bri ki ong ka mon jong a ka mon tra ka lenti ge jong ka lenti ta ka tar ka jaga jong ki ba ka bakut jong ki babun dai ha ka jaga tra ki balong kristan le jeseng wan jeseng ne ka gospel ki pa dios ngo कि पछानिया हमें उक्रेस तमाम में ही बलाउं त्रावणों पड़ेम जोंकी कि शनिया शनि पात बचला दे त्रा किन फाइव न पड़ेम ने की क्रेने की ये बगा पॉप न सिंसार की त्रा क्रेने की बकिन वन किन क्लाबों की पॉप जो किन शनिया हमें को न पड़ेम को त्रा थमाए का बालांग सिर्सी आरसी पिन किन दिन रिविंग ने कनी के चिंबा हां बका डॉन के जोक
Kajaka trong cái chính con đẹp, kajaka trong cái chính babi bam chukot, kajaka trong cái chính dum cái bagai ni, kajaka cái bag iba ubleu ni ino engi, walau done henu ino engi abundant by God. Ketika cry of despair. Kajing kesan kami ke joke, kabangin syurung, kabangin mangin mi, kabangin ing, kabangin man try ada ke siu tu ikan biblical Christianity. Melapan yang ni, bangin sampai ke pulau ke chong, bangin rai ke ni ke net ke gospel bangin leban, ya lap ye ka. Berkumjut kre ye lete. Ndai tama ke jaka jang ke jaka ka ba kodet, ni ke jaka ka ba on kodet seki bam jukot. Onam dan tarik por benai. Ya kata ya ke jingkot, jang kata ke jingkot kodet long seki bam jukot. Cuma bangin poi saya kata ke jaka tra. Tapi kre, dengan wan saya metra, kot yang islah deh, pen yang ke gospel, kre yang kalau lagi pen baik lagi jangan jing botra, bagi scam, hame, halu kesegi bagi iya memar kapan, balah nyimpat cari hame hi marwe, kadang kejik mah, ya kejik, terus tak dah, ni kedua memar semat, tu friend, tu pen kedua yang ini bagi kalau mau sisa, kalau mau lagi, nak kata kapur, tak pernah ni pun tempat ni kita kerjakan. Dunia bagi para bagai transisi si baru terah. Syariah hau presi marwai. Nanti kajing penem bagi bam jukot. Kita nanti kerjakan banyaro. Ya tak kayu sim. Ubelawan sekepertai. Ya kami pendek. Ya kami kajing penyesok. Nak bentar kita syariah hau. Nama ini baru ngadu. Kita cinta sutra. Orang penem juni. Amin.